PP Tugun Perpulungan nunggun kami kai kinakap du si lubuhun kami enda adina lurah Tugun Kesain Perpulungan ai banci lubuhun kami tambahkan naimpal ari kamras seninando Ijenda kami ngerana ibas gelar pemerintah kelurahan Locimba bagai pekerina kepala lingkungan bagai pekerina RT ikut erceda ate ibas kelausan orang tua ta enda jana kami ertoto ras erpengarapan menbandu gelah kam kerina keluarga besar sembiring mergana tabah sabar megegeh ibas kelausan orang tua ta enda bagem ibas kami kelurahan nari bujur ras pejuah-juah manbanta krina lias ras perkuhatena baci dengar kita pulung jamurenda guna ndungi peradatan sembiring mergana sing adap kudibata ibas panggung kami ngerana eme Tugun Kesain ibas gang Tambun rikut STM Silit ibas gang Tambun arkiteken anak kami badi ras permen kami buru sembiring jenda kami lanai gedang ngerana arkiteken waktu budah kami bagi si mendesak jadi ibas Tugun Kesain karena berkat sembiring mergana ngadap kudibata ceda tuhu-tuhu wate kami ijagal gelnari pe ibas gang Tambun jumpa ercakap-cakap sembiring mergana maka ibas kelausan na ibas suari sendah ceda kalate kami ibas penading kena ibas kami lebih Tugun Kesain ibas gang Tambun jenari ibas anggota STM enda iturikan kami saja karena anggat dasar ibas STM ta ija karena orang tua laos ngadap kudibata eme nggo ersada rikta ibas anggota STM maka adangan anggota STM sadasak beras nandangi keluarga Sinulingga mergana bagian demi yang dasar ibas STM lah gedang kami ngerana dibatasi masu-masu bujur terus kena saya dadai deh bagai peman madu sembiring mergana ibas kami kerina gang berdikari lokam ca ikut perceda ate kami pi ikut kerina ibas gang berdikari nari perceda ate tapi ketekan mama sembiring mergana ngulas ngadap mantuhan maka persada-sada lah hidup kerina gelaban si ulah teridah mama sendiri makana ngadap mantuhan kita kan penukur bunga jadi ibas waktu nakari sering kami mandu sendiri mergana bocor sekarang nggak cerita lagi kamu sama aku bulan keluhan sakit mulang engkau malam kerina bulan nindu bangku pulang tamaran cabrena ladahina aku pulang nggak cuma kamras Tuhan pulang mari aku pulang selamat jalan pulang kami piga-piga reh arah teman impal kami pelita sembiring pal kami minta maaf membantu beskerhan kami amin piga-piga dia kami reh ulah enda ngurangi artinya kami lah peduli tapi perban mendadak dat kami di berita maka khususnya pendaya kung rana res abang ta bang Andi Nathan Elmani ia minta maaf karena tugas labat si upaya kenara ujeda maka lewat kesempatan yang ada PT kami mengatakan pesan Bang Andi mengatakan turut duka cita menkelausan orang tua ta jadi impal kami sirelakan kelausan orang tua ta aru pengendas mendibata jadi empal harapan kami tentunya li kari masana bespiga pegorenda pekarikam
ate kami tetap kami ulah kam lalap bes seduka tentunya bes piga-piga waris serah pekari kam goka baci ulihi aktif bes pendahindo MCT kata ara kami nari bujur sebab sebas Pak Senda kita di bas bujuh juah. Jadi kami ngerana arah perpelungan PJJ Sion Simpang Singa adi ibas kelawasan Bapak anta tengah jabu situhuna kami pe krina rikut ngedar cada ate engkai kami dekah ras Bapak yang tenda sada perpulungan ibas perpulungan PJJ Sion arkiteken pajak singa daerah pemekaran ia orang tua kami semetuana orang tua atas semetuana jadi ibas kami mengadakan PA perpulungan jabu-jabu ia merusur siman sungkunan kami ibas acara KIP ia menjadi guru kami sebab Bapak tenda skala guru ka skala asing ngetah kai bas kata di bata ginting Bapak Enda anggota ding sisada nggoka kurang sehat na pindah ma iya ku perpulungan Jeriho jadi ijenda selaku perpulungan akap kami Jeriho rasion seri sebab kita tetap sadarunggun janah ibas bapantaka nggo sehat nggoka tetap iya ku Simpang Singa sebab ijekin ingana tading merenda ndekah ya ijekin rumahna jadi basienda ning kami lebih ibas PJJ Sionari kami pekrina PJJ Sion rikut ngedar cada ate janah ning kami entah lagi idah do kami teremreh labo enda ngatakan camaka lanai akak kami Bapak tenda sada perpelungan kami labo bage tapi setuhuna melalaka enda dahin ras teman tape mbueka si mandahinna jadi kami menda mewakili jadi ning kami atas nama perpulungan adina ngandung ateta engkai adi katakan lawas tapi ning kami ngandunglah ngabagi kalak Kristen janah Bapak tenda setuhuna adi secara manusia yang gemetua anak-anak kenanggor jabu epe rela kendu pino gagahman Tuhan gelah hibas ngalau-ngalau si bagenda baik kata kami ndai tetap ndeleng ateta adi sirang ningen tapi pino gagahman Tuhan tetap kemertotoman Tuhan gelah nak kampe kera magagah arsada tetap arihindu kam keluarga sembiring mergana kami bebas PJJ Sionari sebagai mengerana bujur Indah di tengah-tengah kota Locimba sekala saja kita belas kita waktu tak go sempit Indah israhkan kami membantu nin kami ibas gelar BP Runggun GBKP Jalan Kota Cane ras diakonia Runggun GBKP Jalan Kota Cane lah ketadingan perpulungan si waluh sektor silit di tengah-tengah kota Locimba ngatakan zaman bandukri nakam keluarga sembiring mergana turut berduka cita sedalam-dalamnya ibas keluarga anta ICP ngatakan ca adi kesirangan morah ngate ta bagai tapi ibas kesirangan nena labo kita arbahansa ngokin bagai dijadikan dibata bagai maka krina manusia harus menanami kinisran bagai pekisirangan jadi kai si harus sibahan bagai kencang opelanga kita sirang rasa orang tua antara sekeliling kita si pesigak bukurta ngalau-ngalau sa kejadian sebagai narupana gelahna kai pe sireh kai pe si terjadi laka kita benne laka kita murah mesra siakap bagai sebab krina manusia harus nanami kinisran sebagai narupana emang kanin kami tabah kam sabar kam ibas ngarak-ngarak ngaduk kelausan orang tua anta jadi bagi biasana di tengah-tengah runggunta lit ngendakari adangan-adangan si isahkan manbandu kam keluarga
Tapi enda bas ngapuli kari sisahkan tupung kita ngapuli di tengah-tengah jabu sembiring mergana. Jadi tanda nakape ibas perpulungan jabu-jabu siwaluh sektor Locimba ibahan sada karangan bunga tandana perpulungan jabu-jabu siwaluh sektor di tengah-tengah kota Locimba turut berduka cita berambara arah kata sisakan kamenda kam krina keluarga sembiring mergana lampas terapul lampas kam magagah krinana sebarang bas kawinari bujur ras bujuh-juh kita krina. Ija ibas kata tenah sisihkan kami man bandu emekab selaku pemerintahan Lurah Locimba la ketadingan pe ras krina pegawai kelurahan ras Kepling ibas kerekendo kami keluarga sembiring mergana tutuhu meriah ukur kami bagi teman sejawat teman sadadahin ibas anak kami si pelita endape isempat kendu waktu ndu reh kujamburenda guna petunggungkan ndungi peradatan pengeburan abang kami ibas warienda bagepe man bandu senina turang kami perpulungan jabu-jabu Sion melati telu jalan singa ijanggo melala kam ngerana si sedekah henda abang enda tadi ngeras kam ibas perpulungan jabu-jabu Sion kenca kakak buru ginting mindo anak kami ras bebere kami maka abang enda pindah ku perpulungan jabu-jabu Jericho kenca ia sehat mulih kaya ke rumahna ijepete kami kam senina turang kami ibas perpulungan jabu-jabu Sion melati telu jalan singa tetap dengar kam ngarak-ngarak senina kekelangan kami enda bagi man bandu runggun gereja GBKP Jalan Kota Cane lah ketadingan ras lembaga-lembaga nagrina terlebih pengurus perpulungan jabu-jabu siwaluh selit tading ikut Locimba ibas ada yang dape ipenuhi hindu karena undangan kami ibas kelawasan senina kami sembiring mergana senda lang asup kami ngatakan bujur man bandu krina saja ertoto kami janah mindoman dibata maka dibatalah pagi ersemulih krina man bandu ibas sisah kendu kekelangan baswarienda ayo man bata kita nak beru bobat silakan cuci tangan.
Manbata anak beru ngoban lebih sidang dalan kira-kirakan karena usia dah. Sini amati kami nandangi kam puang kali bubu kami piga-piga dalam kam subuk tua benar bagai pesi mana darah bagai pesi mupus bagai pesi perdemui kali bubu kami sembing mergana kerinana lah ketadingan kampuang di puang kami sini tergelar ibas puang si mupus ras puang si madadar ibas kita landek ertungko-tungko erkitan mama tua ibas waris lebih engkau kembali kudi bata bapa nakku bubare mama na dikunai pagi laus aku ngomak ngeluk ngenadikan dunia indah maka na ulah kel pagi kamu lupa pedalan sa utang adatku sada pagi isakan man si mana darah ta jenari teruskan kadaku puang si mana darah tambah-tambahkan anakku sintrem persadan dululah pagi arih do ija pagi diberkat aku asa ukur dulin asa gegeh dulin aku asal banci pagi ibu adalah pagi min nandedu si beruginting ersada kami pagi bandu ras tambah-tambahan na dikunai pagi pagi suruh-suruh kue nakku seken kalah pagi utang peradatan man si mupus bagaimana puang si mupus bagaimana kata tersingat si berikan mama tua nandangi kami anak beru lah ketadingan iberikan man impal kami krina subuk si laki rasiri beru maka bagaimana kalim bubuk kami guna nabahi kata mama tua indah maka man bandu kam kalimbu kami sembir mergana belaskan kata nu nandangi kalimbu bunta kai singgo iturikan mama tua nandangi kami bagai pe nandangi kam kalimbu kami apa kamu singrana mau dah Pulung sirata ceda sini amati kami kam kalimbu kami kalimbu tua kali bubu benar-benar bagai bela ketadingan kamu kali bubu kami kali bubu si madadara lah ketadingan kamu kali bubu kami kali bubu si mupus bagai beras buang si madadara lah ketadingan buang kali bubu si mupus ija kali bubu buang kami ibas nusur-nusur nama tawarienda landak kita tungko-tungko bekas penenahkan pendilo senina kami sembiring mergana bagaim teman senina ija pagi sih padan kuras di bata sekan pe utang peradatan nandangi kalimbu bunta bagai peras buang kalimbubu bagai pe sada pemindonna ija bagi aku ngoseh perpadanan kuras di bata ersura-sura mendaku persada bagi aku res nandenta beruginting maka bagaimana kam kalimbu kami kalimbu si mupus lah ketadingan pe buang kalimbu si mupus rikutkan tenah kata anak berundu senina kami sembiring mergana maka nabas wari sin lebih ibuat mendanande beruginting jangan rikutkan sura-sura senina kami sembering mergana
persada mendaya kari ibas sada ingan maka bagai kalibubu kami munte mergana kalibubu simupus laga tadingan puang kalibubu kami perangin-angin mergana puang kalibubu simupus ijai dahandu ilebe-lebenda ilandakan anak beru kami anak beru menterindu lid enda 4 uwis enda menteri turina kena perdalanan senina kami sempiring mergana aras kakak beru ginting sadaman kalibubu simadadara sadaman puang kalibubu simadadara bagai pesadaman kalibubu simupus sadaman puang kalibubu simupus endam kata tenah sisihman kami kalibubu puang kami ibas wari enda iseken kami mendaman bandu ijakari sehna wise endaman bandu kalibubu puang kami lid ngendaman kami batu si malam-malamna sekari pak sana yogendu kari wis batu si malam-malam enda sekari panggung dungerana ijak kurang lebihna ajarindu kami anak berundu sembiring mergana gelah dinalit ku negeri kesalahan sinibahan kami rasa anak beru menterindu anak beru kami beluh kami ngembarisa endam ku agap sidik kata si pemena karena tuturin perdalanan wisenda gelah sekari bas waktuna yogendu kari batu si malam-malam sidit ibas wisenda endam sidik banci katakan kami kata pemena ibas pak senda bujur di mana anak baru kami teruskan si pemena lebih ipedalin man si Mandadara Barus Mergana ya membantu si tuang syuting res foto bersikap kam baju sekendo jenari apa kam sinagang uis ayam kap kena daging kali mubuta munte mergana nguka baju seken uis yang nadai ay makana teruskan man puang si Mandadar ya dalani banci teruskan sinagang wisdai jenari teruskan man puang si mupus ya ibas gelar anak baru sembiring nungkun kami nandanging kam puang kali bubu kami ras puang ni puang ibas jago seh karena utang peradatan kali bubu kami sembiring mergana kujabundo karena kuku sembuyak sini nandu kami enang ketisa entah kami anak berusi ngukur tengah-tengah Jawa dulu hari kamu krina kencadung garis si sang ketiku biak sinana bagai pe krinana makana si sangkatkan kubas kusemula janda istama kujeka kari si sangkatkan ibas jago sehna utang peradatan kutu tengah Jabundu karena utang adat mama tuenda mankam kali bubu kami beras puang sekali nari pembetakan kami nandangi kam makana kamlah kari si pedang-pedang sa ibas pusundu beras kai kini seharusnya si menembaran si mankatankan nandangi kali bubu kami anak berundu ibas acara kari sisakan kami nandangi kam jai kari sakan katandu
makana man kami sir jabatan kami ngobanci ibu kuindu gendang ta. Dabu, ya man kampung kalibu kami respong ni puang, goka kambanci kundul kuingandu, karena ingan kundul kalibu buta, kita anak berundai, anak berusempiring, ya nadeku, kam bibi kami, rasipal kami, buat amak ndai sadaya, ya enda lid ka enda ya. Ya, goke kami si batu sini besar kenduman kaling buka kaling bubunta. Iya, gua nina kaling bubuntan sa basa denda. Ya ma, dah nundeng goke ndai batu nasi basu sendai. Buena 396.000. Jadi gua nindu kam kaling bubu kami. Pihak cawir ngenda anak buru kami yang tua ya tetap du keteraman kami di nakaling bebunta. Iya, jadi retina mindo tambah menda kaling bebunta mama ke. Enam. Banci si tambahi. Iya, jaga anak buru kami ndai tambahin do. Tambahi man kaling bebunta. Ya ma, enang go tambahi sembiring mergana 10.000. Jadi boy na gundari 326.000. Iya, di lo kempuan dah kucena. Kenari kap dukin. Iya. Belah nina kaling bubu kami adik karena duit kami pemelalang na kaling bubunta. Oh, jadi tergalangan tambah. Oh, enam. Iya, engko banci. Iya, enda sigalang nakal. Iya di jaya gindundai. Krina kucena kenamin. Enam sigalang nakal. Berikan krina sam dua nama. Enam sigalang nama. Man pulang do. Ya pa. Iya. Sigalang napi ngomse enang gom cukup ni nakaling bubunta. Iya, jadi ilan boleh kurang na. Monggo banci kami suruh geladahi kami puang kaling bubunta. Awe, tertorosan ban kami. Kita nge tebak-tebak ngeranan tadi anak berundo. Ay baru semerkanan dah suruh kucing dengan lo. Nah di lo anak berundo. Nestoganan je. Ya pa. Oe. Gokoke kami ndai bas puang ta 296.000. Jadi Gua nina puang kali bubunta basa de. Oh, rini na puang tapa ya di kalak harus pemindo tambah ya kami pemindo tambah kami. Iya, ikut meno bege. Oh, meriah ukur kami. Gelar kami pena buru menteri Indo. Sangat berinan cari gelar tambah-tambahan pencarian kami. Tambahi. $226.000. Enda gua nindu mah. Oh, enggo merandal ni nak kali puang tapa. Jadi ya gerah cawirna gelah tambah-tambah rezeki anak buru menteri kami ni nak puang ta. Bujur ni teman puang kali bebunta. Engko banci kami surut. Engko. Bujur. Eta. Jana pria ukur kami malam mati kami. Jana persengiti kami gamen bandu. Karena utang peradatan nang dangi anak berunduh. Enda marapan kami. Iya, jadi enda marah surah-surah andung enda. Oke. Adi nempal kami menda caur mituang enda perdalanan na. Sekan kami mana anak baru menteri kami bagai surah-surah ando. Bagai. Golin ban kami kali babu kami. Bujur. Katakan lagi anak berdua ando tengah-tengah jabu gamenda. Iya, engko baci. Jadi man kam anak baru kami anak baru sembiring mergana. Si tergelar anak baru tua. Reh dagi kam kujenda. Endar surah-surah puang kali bubundu. Emkap kali bubunta. Kali bubu si Madadarah baru Sumergana. Arkiteken ngalo iya. Makana lama-lama tena. Gelah naman anak baru menteri kami pe isekkan min utang peradatan nina. Jaga.
Ya, anak bertua, je kam lebih rasa anak bermenteri dai. Si suruh buang kalimbu bundu, kalimbu busi madadara. Enda anak bertua. Ya, kami ingin rakun atas rakun kami membantu. Cara kampe langsung ading gom dan lebuh duia kamber jilena. Bujur. Ban katando. Membantu kami sekelilingi kami. Anak buru menteri kami, MK anak buru sembring mergana, ijandai ngusahkan sembring mergana kehamatan nandangi kami, baru mergana, latih kami malam maka serahkan kami kau tang paradatan sembring mergana membantu, MK bisa telat persbatuna, gelah menjingkat kami. Dahi di tengah-tengah jabu sembring mergana gelah kami pe malam mati kami menjuah-juah sehat-sehat kami jalan argupudi endam membanci serahkan kami serahkan Cimupus emka munte mergana ija ibas kelawasan anak berundu senina kami sembiring mergana kembali ku di bata rikutkan tenah ras surah-surah sisa kenaman kami maka lah kepekentena sirang ras dirindu buru munte singguleben kembali di bata dube ipersadamin kami bagaimana surah-surah anak berundu senina kami sembiring mergana maka kalimbubu kami ibas wari sinderbih ibuat menda dirindu kakak buru munte jana baswari enda ipersada miakari ras impal do entah pesilih do sembiring mergana dan kesade kalimbubu kami ipedalan kangen da utang peradatan dirindu buru munte ibas pak senda jana basadenda ngonde seken kami manbandu jana linda ban kami batu si malam-malam na ugangin da kira-kira kita nge tabak-tabak ngeranan tadi anak berundu teman kami ngerana. Iya mah, bagi pekap mami rasimpal kami bagi peninang turangku. Karena batu uis disuruh dukung oge lid buena 366 oke iya 316 ngopas jakam daya nak buru sembiring ngau ya 316.000 endam arih kama kam ngencaje arih hindu persada rasmami. Iya. Oh, iya, man bandu anak buru sembiring, anak buru milala. Rehna kalimbubu kami ginting mergana, adi karena enda karena batuna ngomenda melala 316 bagi dia labo mindo tambah kalimbubu kami tetap nduku termena. Bujur. Ya, tambahi kami. Enda tambahna. Gelah kami biar tambah-tambah rezeki sisihman kami. Iya mah, bagi pekam kerina mama impal bagi pemami nina turangku. Karena sendai ngomenda tambahi 10.000 buena 326. Hari kita kan sembuyak seninandu si temandu sendalanan pendai mindo-mindo tambah gelah jenari tambah-tambah rezeki res kesehatan basanak berundu sembiring mergana bagi peres kempu seh kerina surah-surana. Arbelas kam di tuhu kehamatan sembiring mergana nandangi kami ginting mergana idah kami nge saja nggo tetap nandai kami krina kali bubundu ginting mergana terem jenari gelah tumbuk kari krina ditabahi kami bagaimana surah-surah sembiring mergana kami enda selo krina kami enda ginting mergana rembangka kami pengulutong bas kami karena duit labu belit kurang adik kepras tongging nih dah do tersiar ngebelang-belang dunia dah
saja kurang belin akap kami tambahkan. Ate kalimbubu kami ginting mergana karena bilang-bilangan duit bas kami melalang enda duit enda sigalang nang enda te kami tambahna nina. Engko sikapkan kami sigalang nakal janah banci suruh do. Apa ai tama kelebe. Enda. Iya, Mereka siram do nako. Engko baci suruh rek rumah lagi buru ginting dai. Ai milihi kam pagi mo bagai. Milihi kam pagi. Telu be kam reh buru ginting eda kam teremkal. Akin reh kam kutongging negara ras pertiwi jai kami krina. Mai ngendu pakai gulih-gulih kami. Iya selo, kam saksi ma bagai berikan kami upah gulih-gulih anak doenda 10 sadaribu gelah resada arikna krina resada ukurna sembiring bilala krina rejabu pagi atena rehia kujabu kami buru ginting sekal tremna sarjana belitnya awas bidan pelit jadi siapa ya tena dokter pelit saja Muhammad sembiak darah ke rumah kami surah-surah nela karitogan kami ainda pagi dalam dunguli-guli kami tambahi pagi gelah tukurdu pagi motordu gelah paji kam krina sebapan doe ras bibi doe krina guli-guli kami iya Wis sing gosek man bandu coba ogendu dege batu uwis silit ibas batu uwis silit ban kami dai man kama nak berperang angin mergana coba ogendo ya iya mah anggon di yoga karena batu si malam-malam buaina 216 gua kamdo iya mah iya nembas anak berundo ginting mergana pendaban kami yang tambahna artikan kami kampen terem kam bas puang kami betambahi kami ada tambahna oh iya mah enak gua tambahin 10.000 jadi buai negrina 226 oh iya bang karena batu si malam-malam gua mendelung kali bubu kami gua menjili ini nah jadi gua kami baca suruh terus kena cara gua kandu mah Ibu bundu dalam mergana ibasia go ngadak mantukan bagi pe go pengelayasi berekendu man kami puang kali bundu simupus rakiteken cair mentuang enda nak buru kami milala mergana ras turang kami buru ginting pe ihbila sindu sehken kami menda benang setulu rupa man bandu me kampil turang kami buru ginting man bandu kamanak buru tua alo kendu jenari temandu singep-kep milala mergana radu kunras kami puangdo aime anak buru menteri tengah-tengah jabu milala mergana gelah seken kami tuk-tuk turang kami buru ginting yo iya juga milala mergana mau kadur sendes ban kami di corong do nanti baru mergana ijanggu sekendo mana-mana semorah-morah men kami kalim bebundu seken kami kate kami biak seninandu guna pengerakut tengah-tengah jabundu engkap singaloi ranan ibas tengah-tengah jabundu sembiring mergana milala mergana apa dage sembuyak seninandu tengah-tengah jabundu mengasup kam jadi biak senina tengah-tengah jabu milalenda
enda seken kami gendit sebatuna guna pengerakut ngoban lo kendo. Ya, jadi menkam kalimbu kami kelak barus mergana enda ya lokun kami biak senina iwas mila lanari ijenda asa ngasuk kami ras asa gegeh kami ikut kami biak senina kami mila mergana bujur. Ya, endi jata.